اومدی ترکیه؟ الان تو فرودگاهی؟ مطمئن باشین 5 جمله تو فرودگاه ترکیه نجاتت میده. تو فرودگاه ترکیه میتونی از اینترنت رایگان استفاده کنی. Pardon, bakar mısınız? İnternete nasıl bağlanabilirim? چمدونتو پیدا نمی کنی؟ bakar mısınız? valizimi bulamadım. چمدونتو گم کردی؟ bakar mısınız? valizimi kaybettim. Pasaport kontrolü nerede? Çıkış kapısı nerede? Taksi میخوام. چیکار کنم؟ چی بگم؟ bir taksi çağırabilir misiniz? بذار یکم ساده ترش کنیم. بگو یه تاکسی میخوام. bir taksi istiyorum. اگه دوست داری زبان ترکی استانبولی رو راحت یاد بگیری این پست رو لایک کن و پیج منو دنبال کن.